Prvenstveno želim da se zahvalim gradonačelniku na svojoj iznimnoj pomoći koju nam pruža i slobodno mogu reći u ime sportske organizacije koju ja predstavljam, to je Fudbalski klub Budućnost, a posebno siguran sam i ostali kolektivi koji su pod vodstvom glavnog grada, u vlasništvu vlasnog grada. Imamo pored nas jednu neiznimnu pomoć koju nam pruža prvenstveno gradonačelnik sa aspekta što dolazi iz sportske, mogu reći, porodice i segmenta. I ovom prilikom istinski se zahvaljujem u svoje ime i ime organizacije i raduje me sigurno što razumije stanje u kojem se nalaze kako fudbalski klubovi, tako i svi ostali sportovi u Podgorici. Raduje me također što uvijek odgovori na sve naše zahtjeve i razumije istinski potrebe sporta, ne samo kolektive kojeg ja prezentujem, već i sporta, i u to ime opet se posvećujemo posebnu jednu pažnju sa segmenta sporta da se zahvalimo prvenstveno gradonačelniku, zatim i ostalim organima i kolegama koji prezentuju opštinu Podgorica. Hvala.